درباره و مجاره من میوانک هیا برس رها روحا ویوگلو ریوبر ناوند خبات کردی لدیاربکر با اوکی راستا خود گلمه برس رها دم باش هین وکه 202 نویسکار اکادمیست روشنامه‌وان کساتین ترکیه و باکور کردستانه لسر بانکا افسروک بری هدف صلاح الدین دمیرتاش و داخواج آلین سیاسی ناوا ترکیه کرن اتفاقا ملت هدف کو خال بانگوازا یا مجن بانکا افسروکی هدف بری بکن خودی جبو چاره سرکنا پرسا کرد هیچ آلیه که وکه پیوست بر سوا و دایا داخوازیا و قبول کریه مرحبا جوارا آنها وک وگوت نزی دوست کسی زیادتر پشکری دایه و داخویانه صلاحتین دمرتا شبرکو هم لترکیه سیاست ختمی او پروبلم زیادتر جو پسکریکا کرد دردکه و پسکریکا کرد جی د ترکیه وند زانن به امبیجن اوک برخودانک چکی و لگال هیه اف هر دو هنکی ناف هفدنه تبی هفونه لیل ترکیه دوی اف تشتا زلال ببه ام دخوازن کو یعنی بانگا صلاحتین دمرتان شی دبیجه د ترکیه دوی مسئله پرسکریکا کرد لسر پشتا سیاستا سیویل آلگال بمشه و قادا سیاستا سیویل فرهتر ببه ام جی دخوازن کو اف آخافتنا اف بانگا لعرده نمینه و محاطبان ببینه وگوت ام دوست پشتگیری دیدم و مسئله کو اف مسئله وره نقاش کردن وره نرخاندن وره آخافتن نه تنی ام بیشن کس خلق کرنه کلی وگوت بری آخافتنا من آیه کم کمال کلشتاروğlu وک برسی وکی لهمبر و آخافتنه گوته کو آخافتنا صلاحتین دمرتاش آخافتنه باشه و دوی لترکیه چک جی قادا سیاستی وکشه و قادا سیاستی باوکی سویل بمینه ام جی دخوازن کو yani ev mesele ev banga Selahattin Demirtaş hem de Türkiye de nav embejin Kurdan da hem de nav rebeveriye HDP de hem de nav Kurda ve HDP u siyasetin partiyen de ve yani gerek a deselatlar a muhalefetçi be navvan da de ev mesele vara nikaş kirin u pişkiri ve daim ve mesele nava HDP da çava te nikaş kirin çava bersiva yani be axiftine ve peyamede de yani çend roj beri Selahattin Demirtaş yoku kongraya HDP'ci le Ankara'ya bu. Wanji ambejin evek heneki esasen nu le berxudanine evji havdudun ku siyaset yani HDP roleki zedetir merkezi bigre u mesela siyaseten kurdan ev pişte bide pişte xo yani le pişte xo ev rakebar bikele اون دزانن هم پشتوانن HDP هم سیاست HDP زیادتر جهف نزلاله yani هم بیشن سیاست سیویل و هم بیش تشتندن جهف زیادتر نزلاله تا کسایتین HDP اکو داخفن وقت میتاد سانجار وقت پروین بولدن پشکریه دیدن اف آخفتن صلاحتین دمرتاش جخو وقت هف دفکرین او میتاد سانجار او جی دبیجه علاقه HDP به PKK تونه او دوی بادا سیویل فرهتر ببه Başa. Beres raha. De nav HDP'de nikaş çava dibin çi fikre nizanin. Persa Kurd li Türkiye Bakurê Kurdistanê kevnare em herkes dizanin. Li sala 2013 jî li ser destpêşxeriyeka Serokbazanî proseya aştiya çareseriyê durust bû li Bakurê Kurdistanê li Türkiye çek bêdeng bûn. Lê pişra îtir dewlet PKK xetabar kir û PKK jî dewlet xetabar kir. Bi nerîna te heng divê qenaetê da ne eger dewlet razı bibe Pirsa Kurd bi danûstandinan çareser bike PKK çekan bêdeng bike Niha ji xwe ew prosesa 2013 ya armanca ve dawî yek ji wan bû ku çek werin berdan. Ji xwe em nêzîkî wê gavê jî bibûn hem hilbijartinên Tirkiye bandorê ser vê meselê kirin hem em bêjin hesabên devletê û PKK li ser vê meselê bandor li ser wê kirin û ev mesele bi serî nebû. Niha îla nîhaye li Tirkiye ev siyaset bi çekan nayê meşandin. Îro ji 2015 vir de
gelê Kurd jî ê Tirkiye jî gelê Kurdistanê jî dibîne ku çek li hember mafên li hember tekoşîna mafên Kurdan îro problemekê çê dike. Ne ku em bêjin wê hêsan dike, wê xurttir û zortir dike, zehmettir dike û fenomenek siyasetek wek HDP derketiye ku kanî vê barî li pişta xwe bar bike. Milletê yani em bije em lêkolînan dikin. Li Tirkiye û li Bakirê Kurdistanê Kurd dixwazin ku HDP Selahattin Demirtaş siyasetek sivîl nûnertiya wan bike. Dixwazin ku ev vê barî bide ser pişta xwe û çek hinkî ji dewrê derkevin. Lê îro nebe sibe muheqeq ew çekê ji holê rabin û wê bi awayekî sivîl ev têkoşîna li Tirkiye bajo. Yani li rojava meselên din hene zina kevin avan lê îro belkî ji ber ku şert û mercên siyasetê ne müsaitin zor be lê ne imkansız e ne namümkün ne ev rojekî ev tiştan wê bi serî bibin. Baş e. Weke te amaje pêkir ku yek ji wan aliyên siyasî di nava Tirkiyeyê de bersiva banka Demirtaş de yani xwe daxwaziya me de weke zêdetir ji 202 kesatiyên Bakurê Kurdistanê Tirkiye dibêjîtin em giringiyê didin vê banka Demirtaş û Demirtaş bi naheqî hatiye girtin û divê serbest were berdan. Bi nerîna te eva Kemal Kılıçdaroğlu diket mebesta wî ya serekeye ku pirsa Kurd birêya danûstandin û parlamentûyê çareser bike yan jî dixwazîtin helbijartineka giring li hemberî Tirkiye heye dengê Kurdan ji bo xwe bikşînîtin. Bawerî Kemal Kılıçdaroğlu bawerî bi pirsa Kurdan heye li Tirkiyeyê ya negelo? Niha em nikarin dilê wan samîmiyet çawaye ez sedî sed nizanim lê qasî em dibînin a yekem pirsgirêkek wisa qebûl dike û dibêje divê were çareserkirin. Lê ew prensîba wan ew dibêjin li bin banê parlamentoyê de divê ev were çareserkirin û îro jî bi Kurdan re em bêjin zimanek û axaftinek polîtikayek wisa dimeşîne ku dilê Kurdan neşkîne û wan nezî xwe bike. Çima? Ji ber ku Kurd belkî deng bidin HDP lê ji bo serokkomariyê dixwaze ku piştgiriyê muxalefet dixwaze ku Kurd piştgiriyê bidin namzetê muxalefetê. Ez texmîn dikim her dibe hev re jî hene. Yani hem Kemal Kılıçdaroğlu dixwaze dibin banê parlamentoyê de va mesela çareser bibe û niqaş li wir were kirin. Hem jî dixwaze ku piştgiriya Kurda bigire bi serkeve û eger mümkün be viyal parlamentoyê berez reha bi Kurtî çareser bike. Gelekî bi Kurtî. Çuqas em bêjin berez reha gelekî bi Kurtî. Çuqas wêrekî Kemal Kılıçdaroğlu bawerî bi pirsa Kurdan heye yan jî ne beriya niha yani CHP hatiye taqîkirin di ezmûnê da bûye di desalatê da bûye Kurtî bawerî bi pirsa Kurdan heye yan ne? Na ev meselek wisa jî heye divê baweriya Kurdan pê heye tuneye divê ev jî were holê na îro Kurd hêdî baweriya wan zexmtir dibe ji CHP 10 sal berê qet CHP ji bon wer ne alternatîv bû lê îro li Bakurê Kurdistanê CHP ihtimal ku çend bajara parlamenteran derxe ev jî tê vê manayê ku CHP çend gotinên CHP belkî ê esasî wan îkna nake lê çend gotin jî wan îkna dike Kurd dixwazin ki qirêdiyekê bidin CHP û ev iktidara biguhere desthilat biguhere û em bêjin qad ji bo pirsgirêka Kurdî qadek em bêjin azadtir firehtir vebe ku ew mesela were niqaşkirin wê çaxî anca em kanibin zanibin ku rast Kılıçdaroğlu samîmiye an ne samîmiye lê îro tê xuya kirin ku hewl dide ku Kurdaş xwe dûr nexe û hewl dide ku li bin banê parlamentoya çareser bibe dewam wê çawa bibe ez jî nizanim em ê tev bibînin. Zor baş e birêz reha Rohaviyoglu rêveberê navenda xebatên Kurdî li Diyarbekirê tu rasta xwe dikelma bû gelekî spas herbijît.